just lost it? Would I still be my own enemy? 24 exhausted, sucking in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. Esther. Gahinda. Oui. Hano. Je suis nkanze. Oui. Wow. Ça va? Bien. Mana we umva. Ndafashwe mva kugira ngo iki. None se ko ruciye kuri. Uziko ntesomye. Ibintu byo guca iwanyu ntabwo ngize mbitekereza. Urumva? What? None se sinekuba naguhamagaye se? Ni ukuvuga ngo aha haruguru hatuye umugore twahoze dukorana. Noneho rero yarabyaye. Ari muri congé de maternité. Urabyumva? Ndavuze ngo reka nsimbuke mutere pisi. Urumva? Byo kuhikoza tu. Ndavuga ngo ninguhamagara amagambo yawe nangira yazi. Mwiriwe neza. Urumva? Ndangije ndavuga nti ninguhamagara amagambo yanjye nawe uranyaza. Ntabwo ndi butahe. Urabyumva? Kandi ari umuntu ufitanye gahunda mu masaha moya. Ayiwe. Sibyo? None se shiriko kunanye ngushaka. Byo byo kunshaka. Byo kunyendera ahantu mboneye wowe. Nanjye kwa kundi umuntu abyara mucanze. Yes. Cyane ukunda gushaka noneho byandangiranye. Habaye iki? Wa mugabo. Nawo muhungu we. Uravuga kimu? Umva sheri. Neza we na wa muhungu we babu. Eka. Uzano bangeze? Genda. Sheri mva nagushaka. Shantu umva. Ibintu byateye mu ngo z'ikigiye nibiki. Yakugize atese. Sheri Kwa kimara umuntu mwiza. Sheri ni birebire. Avugisha ukuri. Ni birebire. Yazanye n'iby'abagore se kandi. Ari byo byateye muri iki gihe. Sheri nta by'abagore. Ariko inyuro zo ndaziramira ura muhungu. Inyuro. Uzukuntu banzengereje. Noneho bamvira hindi imwe. Uravugisha ukuri. Sha Esther reka nkubwire. Cyane bya bintu by'imitima mibi y'abagore babera abana ba mukasi. Sheri. Naragushatse nta ndasinda. Reka se kandi utarira mu muhanda. Ntumbwire. Ayo. Uravugisha Agahinda. Uravugisha ukuri. Birambabaza ngo buryo mbona n'ibitotsi. Mana yanjye. Numva ukuntu bigenza. Uko numva ko Shiroti nareka kujyayo. Basi. Uzi. Niko basi ushakira umwanya. Kuko ni birebire ntabwo twabirangiza kandi mo kwihuta. Shawne bwoba. Ibyo byose niwe ushaka. Tugomba kuba mari. Ejo waboneka? Ejo mu après-midi. Mu après-midi n'ubu mvuye mu kazi. Kuko nzakora ubwo ni nyuma ya saa 10 n'ibyo byose. Sha Polista. Buri kabisa. Hari kimba numva naruturumbukamo nka rubatamo. Uvugisha ukuri. Umva. Ariko nero tura mwana yitonda. Umushimagiza ngo n'umwana mwiza. Ngo afite ikinyabupfura byaje kumera biti. Abagabo nibo ko kunda abagabo bahinduka ngiye byarancanze. Ni umwana mubi ni se mubi. Ikibazo bose ni bamwe bamfatiro. Cyangwa kwa kundi umwe akosa ugahita uvuga uti ni umwe na se ukamushyira mu gatebo kamwe nawe. Barandembeje sinzi. Nibyo. Sinzi. Yo. Inyuro za buri munsi. Istangiye komera basi. Komera sibyo? Nakunda. Komera pe. Reka nkubwire. None uri murazamuka rero? Tuzamukane. Wowe uri muramanuka? Nari ntashye. Nari ntashye no gusa ngikora mbona umuntu waciye wirukanga ndavuga se. Irengagije buranyuzi wanyu ntavugame bimeze nabi cyane. Ubwo se nkubona. Wabona niba nakima ari hafi aho. Ashaka kuba mboneye nko hejuru y'igipangu. Saba baso na hejuru. Yego. Ndabizi. Sano kuri ndazane. Nzaze se cyangwa uzaza mu rugo. Sibyo byiza. Urumva twabiganira iwanyu. Wowe uzaze mu rugo. Tuzavugana. Sawa sha. Hanyuma kuhaje. Merci. Sawa. Okay. Have a good time. Would I still be my own enemy? 24 exhausted, sucking in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. I change my clothes 1,000 times, feel worse about what I see. These unrealistic expectations. Yes, Frank. Meze bite bro? Yabasha twaraburanye kabisa. Aya nanjye ndaho no ku kazi biragenda. Yeah. Shawapi nari mfite night shift. None man,
nashaka kugira ngo umfashe ya serivisi uyinkorera uyu munsi itarenze uyu munsi nimba natakugoye wagerageza ugashaka umuntu uri aho hafi nyine ukaza ukuntu wabinyohereza Kati ameze neza nta kibazo arakomeye abantu tumeze bona aribi akumva bro mbabarira ibana birayiboro ndabikeneye byatari shambwira amasa utaza kurenza kabisa oh yeah got you bro wowe mbabaye ibyo bintu binkorere abantu twazanabihuza anytime okay bro merci oh bro sorry she was calling me yeah Katya hello yes babe what's up Walking on a tightrope when my demons feeding and all this stops tonight. The time I've wasted, patterns breaking, I've done this my whole life. Even on days when it feels like for nothing, judging myself when I'm still doing something. I'm living a lie. I'm done. Yo, ariko bimeze nabi. Kameze nanjye ngo hari umuntu ayimerekeje. None se wowe bimeze bite? Poa. Ya man, narimutse urabona Linda ndamukunda byatari. Kandi imiterere ye n'umutesi sana ntabwo wabyumva. Abayumva we kubana nabo muri iriya nzu y'abantu nta kibazo biteye. Niyo mpamvu nahise mpitamo kwimuka kugira ngo nzamukorere agasiripurize. Ndabizi ntabwo azabyanga. Ako se uretse kubikira umuntu umugabo yajya kuba mu yindi nzu y'undi mugabo mwana. Aka naba mu nzu y'undi mugabo ibitanda bimwe amashuka iki wapi. Nahisemo gukodesha ahandi hantu hashasha kwimuka. Yego mwana. Fo ndamukunda byatari nawe urabizi. Nzamubeshya ko ari nk'umuntu nshaka ko tujya kureba. Mubwire ko ni nko ku bashuti banjye. I will try my best nzabura ko mufata. Alright man, yo peace. Cool, umuturanyi. Alright. Ariko sheri, urabona uyu mwana ataratunaniye? Ngwiki? Ariko urambwira ni gute umwana yiterura agaca ku bantu atabasuhuje? Ariko se Esther nzakugirene. Urabona babu anu umwana ukuze. Ninde se urajya ngo umufate nk'uruhinja? Ngo iki? Umwana ukuze buri adashobora gusuza abantu asanze muri salo. Ni mwararanye se? Ntiyaraye muri inzu. Kumvira none. Aho kubera iki buri munsi wo mu defanda? Esther reka nkubwire. Hari ibintu byinshi binyura mu matwi ariko ndi kwifata mukuri.
nzagufatene ariko uzi kumeze nk'umwana wahiye mu kwaha. Okay, none se ubu ngubu reka nkubaze ko mvuga ibintu byose ukavuga ngo ngukina nkaho nk'ariye mubi. Ubu se ubwo agiye abwiye nde? Agiye he? Asabye ndi ruhushya? Ariko sirika ngo niba ndi nyina nagomba kumusaba uruhushya. Aha ngaha arigenga ntago ari umwana. Esther kamubwire. Uramwana mushyire hasi. Uramwana ni umwana wo muri urugo dukundana urabizi. Nabwo ko mfite umwana umwe waje icyo kintu kizi. Yes, ariko ufite kugira discipline. Uragira ngo agire discipline gute? Uko byagenda kose babu muzana muri iyi nzu ni umwana wo muri yahani iwabo nawe afite ho kujya nawe ni iwawe mugomba kubanamo rero. Erega rero mumvire ndimwe. Si ukuvira windi uri mwana wanjye nzi neza ko arakubaha wakabimufata nk'umwana wawe. Byajya n'ibindi byinshi bingiye binyibagiza. Uzamuna aho agiye umushi ibyo Esther uragira ngo nzakora iki? Ubivuze ko ari jye mubi. Ndi umubyeyi mubi kuri we. Ntabwo navuze ko uri umubyeyi mubi ariko mutwaze gake. Umura mwana arakuze. Ariko reka nkubaze. Uragira ngo akora iki? Uragira ngo agukore iki? Ajye koza ibirenge. Ndashaka ko agira discipline. Umwana ungana kuriya asohoka ntasuza abantu agenda atavuze kuma subwo urayifite. Urabona ukuntu uri kuvuga ingende umugabo wawe. Urabona uri kumbwira. Okay. None na discipline mfite ngiye mama we. Nikuvuze. Umva. Sawa. Esther how it can be? Kazi tuonane. Ugize mwiki? Ingazi